Ngiyathanda ukubingelela abantu baleli page ecathu lakho share phela ucomment wakho hlanjalo subscribe noma ukufollowa leli page lakho leli. Ngeke ngareporta-ke ngalamantombazane amabili uNontokozo Mazibuko kanye no-Andiso Sotangana abaneminyaka ewu-25 kade bengatholakali bengaziwa futhi ukuthi bakephi. Bagcina ukubonakala ngomhla ka-31 kuDisemba ebusuku. Begcina ukubonakala uNontokozo wayegqoke i-shirt elimhlophe eli-cropped kanye nelegini emnyama. Wayegqoke nje izinto ezimhlophe nokumnyama. Bese kuthi u-Andiso yena wayegqoke ujini omnyama kanye ne-t-shirt emnyama. Ngokwembiko kade iphume ngesikhathi sireporta lolu daba lwalamantombazane lawo sicela ukufuniswa wona. Bekuthiwa-ke athunjiwe and umuntu akade eyithumbile ubebhizi lokhu efonelana nomndeni efuna imali. Zigcine seyitholakala eRandfontein Road seyishonile. Sithi emndenini kaNontokozo uDudu kanye nasemndenini waka-Andiso bandla kube buhlungu kakhulu nje ukuthola iy'ndaba ezimbi kangaka zokuthi-ke abantwana abasekho emhlabeni. Cela ulike, ushare phela ucomment wakho hlanjalo ukufollowa lona leli page lakho leli, siyabonga.